re mo letsatsi la khunologo ke letsatsi la badiri mo letsatsi la gompieno mme fela re se re mo fitlhetse moeng wa rona wa ntlha o re buisana le ena mme ke mme ga dikgang ka ko the top runner ke bua jalo ka Mosibudi Whitehead. Mosibudi re tsa tshone e raitso ra go dumedisa ra go amogela mo garang ku FM. Thebela e re ke dumedisa le ba tshilitse Mosibudi ke ba mo le lena. Ya ke a solofela gore e ne ile beke bokete mo go wena o ne o ya go godimo le ko tlase ka ntlha ya the Super Sport Simbine Classic. Ka nnete rurisang the Simbine Classic, the Super Sport Simbine Classic e ne re tshwere ka boima ka nnete. Re tshega monne o ba reng ke a ka Simbine ka mmereko wa o mo botlane kudu. O tsibile go mema di top runner tja go tswa mafatsheng a fapaneng bo US bo Canada le mo batho ba Africa ba ne ba le gona ba tlo thega ka Simbine ka nnete ke bone e le mmereko mo botsana kudu ma athlete golo se segolo ke go thega ma athlete ba khumane prize money e bonagalang ba tla ba kitima world status track and field meet e ba fa mietla gore ba kamramo ba khwetse di points tja lo kitima ka Europe. Yeah, no o buile sentle Mosibudi ne ke re ntlha engwe ne ke batla go bua ka yona ke gore ke le kgetlo la ntlha e diragala jalo mo Africa Borwa the World Athletics Continental Tour eo ya silver jaaka itsege wena jaaka o le mmega dikgang o ka re ke your overall impression ka se se diragetseng ka go Pildig mo gare ga beke ka mo go re boneng ka gona ka mkarena e seng nna fela re bone e le kakanyo e ishang Africa Borwa pele ke gale re rorisang le Mosibudi ke matop runner mme a bana tšhelete ya go namela sefofane ba ye ka US or ba ye ka London Diamond League ba ye ka Spain Barcelona ba lo kitima bjale mmereko dilweng ke akane ke go tisha competition e tshwanang le mo gausu le batho ba rena batho ba ka reno ba tse gore le bona ba belle monyetla ya go kitima di silver label mo ileng gore yena a sinke ya ba gona mo South Africa so ke bona ile mmereko mo botsana kudu if le ma athlete a rena ka geshu menyetla gore ba go no tswella ka running. Yeah, ke bone mosana wa ga Prudence Khodiso gare ga ba bangwe ke bone Malefeliun e nnile bangwe ba ileng gore ba tlhageletse ka magetle bile Malefeliun re ka bua ka ena gonne ko mongwe a khonneng jalo go ka roba jalo a dira South African record mo the 300 meter race. Ke mabelonyana a ratang ke a ka Simbine kudu ke na le go sega na go mo ke ra motho o rata mabelonyana a se tlaelege o tsebe mabelonyana a tsona le bo 300 meters 150 meters 600 meters ke gale a di dia fase ya lebitso la Simbine Classic Shootout. Simbine Classic Shootout e rekishana le di Kuro podium di competition tja bana ba sekolo a tle a meme batho ba tle ba kitime di mabelo a tsona le bo 300 meters bjale ha ile re lebelo le la 300 meters a la twaelega ba maybe once ka rangwaga or ga bedi mo ileng gore batho ba khumana menyetla o kitima di 300 meters jwale a re makale a Malefeliun a robile record ngwaga le ngwaga ha ba khumana menyetla o kitima 300 meters ba roba di record o ta gopola le last year ngwaga o fitileng Rune Berger o ile a roba record ya 150 meters e bolela gore e supa gore batho ba a ba khumane menyetla o kitima mabelo a tshwanang le a la bobedi e supa gore Malefeliun o mo fitnessing o mo shaping mmele wa gagwe o mo maemong o mo right o raka go mo emela naga ka Botswana ka di world relays mo e leng gore e tlabe le loko la di 4x400 meter relay. Yeah, me ka fa tlhakore la gagwe a ka Simbine ke bone o ntshitse gape le pegelo a leboga botlhe ba ile gore ba mo tshegeditse me fa le bua le ena kwa thoko ka sa se dirileng o reng le ngwa go tlang re tla be re boela ka go Pildig re go bona se ditiragalo tse dintle tse a di dirileng mo mogareng jwa beke a rata sa rate re ya yena a ka no re a sa re gatega go idia re
re tla mo gape le jo ra idea gape a re bone le ntwe botsana kudu ape ska lebala re bone le bo minister Gideon McKenzie ra bona le bontate Panyaze le Sufi ba ne ba mothegile ka mka bona ke ra mmuso le private sector ka bo yona ana le di-sponsora tše dintši bo ragwebo ba ne ba tlile ba tletše ba re akane re ema le wena and ntwe e bolela gore ge re ka ba le thego ya private sector dilo tša rena di ka no šoma botsebotse go na le e re ke re mabelo ke re le di-competition tša bana ba sekolo mo e leng gore di tlhoka thego ya private sector bjale a kane o ikhumane a ba le di-sponsor tše tshwanang le bo Super Sport a ba le di-sponsor tše tshwanang le bo Astron Energy le bo Discam le bo Biogen le bo Sibanye Still Water ke bala tše malwanyana fele ape e bile tše dintši kudu e bontšha gore batho ba a re ka tshwaranang re eme ka moka dilo tša rena di tla no bereka ene e tlhoka fela motho wa maemo mothonyana a na leng ponelo pele ya tshwanang le Akani Simbine gore a gone o phutha batho a phuthe batho ba athletics ka ra phuthe ya re ya pele batho di-sponsor di tla di khumana mo tseleng so re raya gape next year mme ke a go utlwa bua gore o na dirisana thata le dikolo tsa bo Kuro jalo a bana ba rona mosebedi ba ba tsenang ko dikolong tsa ko makeišeneng ditšhono tse di ntseng jaana gore ba di fitlhelele ba iphitlhelele gore ba tsea karolo ko bo the Super Sports Simbine Classic ya mo ngwageng o tlang ke eng se se tlhokagalang mo go bona ka nnete ruri ke yona ntwe e nyakang gore re shume ka matla bona mo ka di Simbine Classic be le ka di 28 tša April ka mosopoloko ka Manta ka 27 April ke be ke bolela le ntate John Mathane ye leng modulasetulo wa AGN Athletics Gauteng North ra mo botšiša ra re ntate Mathane a re nyaka gore mo dilong tša bo Akani Simbine dilong tše di bose go tla le bana ba e leng gore batswadi ba bona ba na le mašeleng fela re se ke ra lebala gore go na le bana ba rena ba e leng ka magaeng ka makeišeneng mo e leng gore ba tlhoka thego ya mmuso mme le thego ya di-federation ha na tlhalosa ntate Mathane o rile re na le development program a berekang makeišeneng go na le development officer mmereko wa gage ke go tswa mo officing a bereke makeišeneng a bereke plekeng tse tshwana le bo Hammanskraal a lo nyaka talent ene ka nnete seo se a bereka a re ke re lebelele Jack Sport High School mo e leng go bereka ntate Samuel Seping mmereko wa bona ke go recruita bana ba banyane ba tshwanang le bo Olerato Masilwane ya tswang ka Northwest ba tshwanang le yena Prudence Godisho ya tswang ka Limpopo before e tlo ba Prudence Godisho re mo tsebang o thomile kwa a coach ke Brasponch Michael Seme a tla a fetela matsong a Samuel Seping no o na le world indoor gold medal and o tswa gana kwa bjale ke sekolo se la sa Jack Sport High School re tlhoka tše dintši and ke mo re bonang Department of Sport and Education ba na le di School of Sport Specialization di mmereko wa dikolo tšela ke go tsena ka gare ka ra makeišene ba nyake bana ba na leng talente ba ba tise mo ba ba coache ha ba fetša matric ra tse gore e to ba di professional athlete ba ta go no kitima Simbine Super Sports Simbine Classic that is the ka se go ba re ke pathway bjale e no ba fela gore re shota ka mašheleng gore dikolo tše e se ka ba Jack Sport School fela o be le tše dintšhinyana gore bana ba ka moka bona re kgone ba phutha ka ra athletics and then ba kgone ba le bokamoso ka talente ya bona ba e fileng ke Modimo
ya no go ntse jalo Mosibodi re lebogela jalo boitsanape ba gago mo tsatsi la gompieno ka the Super Sports Simbine Classic go bofelong Mosibodi jaaka re tswalla ke a itse gore o tsamaisa letlakala la the top runner le leng gore le bua thata ka diatletiki mo Afrika Borwa ke se re ka reng gare ya ga jaanong re batla go buisa re ka se buisa ke le gona le se le se kwadile mo bekeng se re ka se buisang mo ntlheng ya diatletiki rena me re kwa rena ke go gantsha bana ba rena mo leng gore ba sa tsebalang mo lefatsheng before motho ba mo tseba ba Tete Dijana o thomile ka top run ke rena batho ba ntla ba ngwala ka yena so ke me re kwa rena veke mamtlha mthako mongwe ba reng ke Thabang Makgatho wa Thembisa ya tswang ka moletsi ka gae o winne My Way Wally Hayward Marathon so ke yena re tabe re mongwala bana ba rena ba ka KZN Northwest Limpopo ba ngwala ke rena then rena a re bona re no se ba tsweletse ra ba lokolla ba tla thoba ba ngwala ke bo SABC ke bo Super Sport ba thoba ba tlaela mo TV rena me re kwa rena re bana ba sekolo le up and coming athlete rena me re kwa rena ke o e gantsha ka bona yeah o na re o dira di SA schools athletics ka go Pilditch ke tlabe ke le kwa ka boshiu ka moso ke tlabe ke le kwa all right me pele ke go tlogela Mosibodi na re a ise o fitlhele gore di batabogi ba ba fenseng Soweto Marathon ba se ba bone madi ga ona tshedimosetso fo ke mathata re risang ke mathata ka nnete mara ke tshepa gore Gauteng Department of Sport le bona ho na le mantsunyana mabedi a matharo ba boletseng gore tabe a ya ba tshwara ga botse ba tla ba thusa ka gae ka lapeng a re se ra lebala gore go bile le re ke dintwanyana go ngapangapana ngwa go fitile ra opola ka Soweto Marathon seo se dirile gore batho ba ska ya kwa racing ka bontši bjale ha ile re bona bana ba rekile di-t-shirt tse 20,000 ba ke mseditse gore ba fele batho ba 20,000 metse di-power rate eng wa ba wa fitla batho ba 12 or 13,000 ke mo ba shotileng gona ka masheleng a go patela batho ska lebala gore ha o na le race wa budgeta o lebelele gore okay o tla batho ba ba kaka ke tlo dia tšhelete ke yone ke šomišang go patela batho ke ka mokgwa e berekang ka gona bjale because of that shortfall ke ka mokgwa ba berekishana le sponsor sa bona African Bank mme le Gauteng Department gore ba patele batho ke tshepa gore ba tlo patela di-top runner ba rata ba sa rate eno ba feletlano tšea nakonyana a re tshepa gore a re ya Comrade Marathon ka di-14 tša June go ya kwa mafelong a June ba tlabe ba patetse di-top runner all right Mosibodi le mona nakong e tlang ra etso fa re o bitsa ka kwano re o re etele re kgone go bua ka diatletiki mo tsatsi la gompieno ra leboga o leboge le nna ntate thank you ona re buisana lena ke Mosibodi Whitehead o tswa jalo ka ko the top runner ka go letlakalelo la ga gone re lebeletse jalo the Super Sport Simbine Classic ona le telena ka ko a kana Simbine ke a gopola ke mone o dirile jalo 9.98 mo lebedong la banna la 100 meters me Afrika Borwa a utlwene re bua fa nna le Mosibodi re bua ka Malefel Yun ka mo letlhakore la basetsana o dirile jalo rekoto ya Afrika Borwa ya 36.30 seconds ka 300 meters